biti, volim biti, ljubiti, takvoga me majka rodi, takav ću i ostariti. Dragi naši australski Hrvati, evo bliži se Kroktoberfest ove godine i bit će to jedan poseban Kroktoberfest zato što imamo specijalnog gosta koji nam dolazi iz Splita, Zagreba, otkud još ne znam, ali uglavnom bit će u Melbourneu 28.10. Siniša Vuco. Tražena si roba u gradu, svi te žele tako lijepu i mladu, a ja na pradu 40. moram dalje bez tebe. Sjetit ćeš se i ti kad tada, kad ne budeš više lijepa i mlada, šta si sve u meni imala, al si otišla. Vuco, kad si zadnji put nastupao? 99. je li tako nekako? Pa da, to je bio doduše i prvi i zadnji put, prva i zadnja, ajmo reći do sada turneja. Šta sam Bože? Upravo je bilo super zato što je bilo mnoštvo, nekoliko generacija, to je bilo 99. godine u ovo vrijeme i bilo je znači i naši dragi djevojaka, dama i naši dečki, znači bilo je stvarno raznovrsna publika, a sad mogu samo reći da me vežu za Australiju tako jedne lijepe uspomene i dobra poznanstva. Nisam nakon toga bio, prošlo je strašno puno, ja sam bio tad imao dugu kosu, bio sam mršaviji, malo sad sam opet, a uvijek sam Vuco ostao isti, ali i uvijek pretežno, znači omladina me voli i voli me i moja ekipa, šta su oko 40. kako kaže moja pjesma. Znaj da ne mogu bez tebe, molim te vrati se, jer ti si dio srca mog kao i osjaj, malo ljubavi mi daje. Pamtim baš ta uzavrela atmosferu tih koncerata, posebno baš pamtim u Melbourneu, pamtim fenomenalno je bilo u dvorani Sunshine i čak u jednom disko klubu, ja sad bi lagao kad bi rekao ime, zaboravio sam, ali to je strašno bilo, to ja uvijek pričam. Bilo je ljudi jednako na nogama i na ramenima, to neću nikada zaboraviti. Također super prošlo je u Sidneju, u Punchbowlu, jel? Dobro, znači od 99. do 2017. To jest da, nije te bilo, znači pripremaš neki... Cijela jedna punoljetnost. Znači spremaš jedan poseban repertoar. Čuo sam da je Kroktoberfest jedno fenomenalno lijep događaj, da je to, eto je Ljubo i ti si mi rekao, mi smo stari prijatelji, ja Ljubo, jel? I glazbene kolege, ne samo prijatelji, jel? Nego u smislu i strukovnom, bavimo se glazbom obojica, ali mislim da je došlo vrijeme da je ovo fenomenalan trenutak da napravimo jedan vrhunski koncert. Ja ću svirati od mojih prvih pjesama pa do mojih sada, sad hvala Bogu u ono vrijeme kad sam došao nije bilo još ni YouTube, Facebook, sad sve ljudi znaju, jel? Sad sve brzinom munje ide. U svakom slučaju to će biti jedna krasna najava, široki spektar bit će od mojih, ajmo reći, zabavnih pjesama, pop, rock pjesama, pa do ovako malo veselica, jel, kao što su Volim piti i ljubiti i to, po kojoj sam poznat, jer tako i živim u biti, a nadam se da će to biti jedna lijepa i vrhunska najava za proljetnu turneju, jer mi je želja, stvarno imam želju da napravim opet jednu pravu turneju po Australiji. Ma nek sam pijan, nek se čuje, neka svak po meni pljuje, ali ja sam tebe ludo volio. Nek sam pijan, nek sam proklet, ja bi tebe draga opet svake noći oko ponoći natoči. Dobro, još za kraj da te pitamo, ima li šanse da bude i premijera novog singla koji se priprema u Melbourneu? Pa bit će sigurno, eto, naši dragi gledateljice i gledatelji koji nas sad gledaju, jel, naši dragi ljudi širom Australije, naše Hrvatice i Hrvati, jel, oni znaju da je zadnji moj veliki hit bio pjesma Tražena si roba u gradu iz 2009. godine i upravo ovih dana sam završio pjesmu I ja sam postao tražen. To je svojevrsni nastavak i mogu biti stvarno, eto,
mogu najaviti da će premijerno izvesti i bit će svirka odlična, bit će svirka uživo, osim Vuce tu će biti prateći bend, trajati će dugo i mislim, evo ovako, bez lažne skromnosti, ljudi moji, koliko je bilo Kroktober festivala do sada? Ja mislim da je ovo 11. Ovaj će biti sa Sinišom Vucom najbolji. Znači, zapamtite ove riječi, ne zato što sam nešto pravim, jer ja sam naprosto najbolji, australska publika, naših dragih iseljenika Hrvata u dijaspori i u domovini, zaslužuju samo najbolje. E pa znate šta, nakon 18 godina dolazi vam opet najbolji. Podi glave iz pepela i malo